Kubeli pi kepelok jor paro kebujuk kesannya kini kesenel kejonga ngakermen bapidon hakemet kepkoi bekia. Di pelok pentak video ngini kerana halor ke episode kebatamai jong ke India bersar versus super besar ke bapini min kemet. Hakan video pintip ru le ayu ustip jarwa hanin kemet haduk ba upratik baru aniket kihab ban riam dak kisopti kentai tang nama ustip jarwa. Bat balai ka manisha bat ka orfi jawit kihab ban riam dak kitamain senrang. Di pelok sang papan page hadu ban kur video kenapa pintip kuno ban lek kenapa pinyo ban page ke full episode ngan petai pi salas jong ke video pas ku papan like ru ke video di pelok ke episode batma jong ke India bersar versus super besar ka bap ni nin kemet ni iru ya arngut ki social media star ki bawan hakane ke show kita ada ka manisha bat ke urfi kawan man support ya ke super besar bat ka manisha kawan ka support ya ke India bersar pada suaba ai jing shat jong stu jarwa bat ka peri nin kemet la don kawai ka selan hapdeng ka urfi bat ka manisha ka selan jong ki ka longkum ne ka urfi ka ong la da stu jarwa usariam haka peri te waniket baru praktik ya haban riam dak sopti kente daki design jong ka urfi te ka manisha ru ka pedang ya kane bat ka ong la da stu jarwa upelem ya ka peri te na ka liang jong ka supadan saru tusa sakti bar web hub ki de ban le ka jo Deke betal hap jong stip jarwa bat ka peri tamang kalas dang. Balai kong kajing syad do stip jarwa hanre ustip jarwa umla ban syad kat kum kata ka celen balai urimo jusa umla bat panhunnya ka besem jong urimo jusa. Badaliang ka tim super dan sarpat ka peri ka ai kajing syad ka babes padu ka tak pat kala aruban pendep ya kane ka celen ba ai urimo jusa. Tekum tah kane kajing ikun jong ki ustip jarwa ul syak pelem ha ka peri. Tihang ni lejap ka urfi ya ka manisha te upratik bat waniket ki haban le kat kum ka jingikut hapdeng ka anisha bat ka urfi te marhang tai pincha I ya u aniket bat ya upratik ki yeng jot na ka jaka syong jong ki ban le riam ya ka ni ka jingriam ka style jong ka urfi jawet barhadeng ka ni la sedang pat da ka betel ka baar na ka liang jong ka India bersar lakhot yo aniket bat ka kinan na ka liang jong ka super besar lakhot ya ka anuradha bat ka arsya Padahal ni betel ke baar ke jengi kun jong ki palong ke baik haj baro arliang ke ai ke best ke jong ki liang jong ke tim super saru liang jong ke tim India bersar saru dikum tah ke ni ke betel ke jeng job le yo baro arliang nak liang jong ke tim super saru ke HP point nak liang jong ke India bersar saru ke HP point padahal deng ke ni ke betel ke baar lak don biang ke jengi ko ba deng ke urfi jawit par ke manisha Kamanisha ka ong ya ka urfi David la pharam hagane ka betel de namar pa phade ka social media star pa hap panding daki teman serang pan sondur pan upload apo social media de ka urfi ru ka pedang ya kane bat ka ong ru ya Kamanisha phade pan le kumjo kumbang ale la pharem de kumta las dang kane ka betel na ka liang jong ka India bersar de ka de parna na ka liang jong ka super besar da ka arsya de kane ka betel ka jong ki ka long ka betanat phado ka takta ba ka jingi khun ka ba khaj phado ka takta namar paro arliang ki long ki batrim Tehden balakut kane ke betal ure modisa upde jojos jong kane ka show ul bichar punya bha ya kane ka jingchat jong ki baro argun te ula ai ke jing job ya baro argun te kumta ka urfi bat ka manisha baro argut ki hapan le ya kata ka silen baki ko paswa kane ka betal ki hapan ding da kata ka teman serang bat ban post ki dul ban post social media ke jong ki baro argun kat bah ka betal ka bakhat do ke episode ganen kamet nagaliang jong ka super sa lakhot ya tu sa sakti badu tejas nagaliang jong ka India bersar lakhot ya ka sumya kamle bat yo sama panama kene ke betel jong ki happening kene ki arliang kolong ka betanat bhabat ka bai khaj bha henre kene ke betel la job da ka tim super dan sar te kumta ka tim super dan sar nen kemet ka yo live point bat ka India bersar ka yo tang point Te kita perlu ke kuat ban page full episode page apa komen ne apa description box ngala dapat tai kum no ban lek nama pinyo ban page ke full episode